Chirici Imana y'u Rwanda iyi mukurikiye ni Uchi TV show. Ahanga turi kumwe n'umukinyi ukomeye cyane ukina muri Winners. Bamaze gukubita ikipe y'Ukuri ya Mudende ibitego 2-1 kandi nawe yabigizemo uruhare. Umeze ute? Amazina yawe witwa nde? Nyaneza Clemence. Nyaneza Clemence, ira kipe ni hehe muyishobore kugira ngo mubashe kwikuraho intsinzi mutane amanota 3? Twabarishije gutera amashoti mu izamu kandi twarishije na nyezamu. Tubonye umupira wanyu mutwarira hasi kuko nago mufite abakinyi bare ku buryo imipira yo hejuru mwayikuraho. Coach wanyu yabatoje mbese mu buhe buryo kugira ngo mubashe gutwara umupira kuriya? Twebwe turitoza, twarangiza akatwigisha ibyo dukora tukabifata, twangiza tukabikora hano mu kibuga tukabibyaza umusaruro. Uri umwana w'umukobwa witinyutse ukaza gukina umupira w'amaguru. Mu minsi ya mbere yawe uza gukina umukino w'amaguru ntago bigeze mu rugo iwanyu wenda babigiraho imbogamizi? Na mbogamizi bigeze babigiraho? Wapi? Ibintu byo gukina umupira ubikomora kuri nde? Kuri musaza wanjye na papa. Musaza wawe na papa wawe bakinnye umupira w'amaguru. Mbese urumva mu myaka iri imbere wifuza kugera kuki? Ndifuza kugera ku ikipe ikomeye. Urumva wakina nko mu yihe kipe mu Rwanda? Uramutse ugira amahirwe yo kubona nk'ikipe wenda igufata ikakurera ukayibira nk'umukinnyi? Ikipe y'abagore. Ikipe y'abagore nk'iyihe? Nk'iyihe kipe wenda hari za Rayon Sports z'abagore, AS Kigali, AS Kigali ni ukunda? Niki wabwira nk'abafana banyu baba baje kubafana ngaha ku kibuga babakurikirana umunsi ku wundi? Ndabashimiye, n'ejo bundi bazagaruke. Murakoze. Mufite match ejo bundi? Ku cyumweru. Okay, tuzaba turi kubafana nta kibazo. Urakoze cyane. Abakurikiye Uchi TV show, nge ndi Uchirici Imana y'u Rwanda. Ahanga turi ni muri village cyangwa se aho bise mukaje vuba, hamaze kubera umupira wahuje. Abo n'abafana baba bari kuvugira ku ruhande. Mukaje vuba, ahanga ni mukaje vuba, amaze guhuzwa umukino Winners yakinye n'ikipe y'Ukuri ya Mudende. Ni ikipe z'abakobwa ntago ari ikipe z'abahungu. Turabamenyesha ko ku cyumweru hari indi match ikomeye bya hatari. Mwese muzaze, nge ndi Uchirici Imana y'u Rwanda. Iyi mukurikiye ni Uchi TV show. Ciao ciao.